Dnes je významná udalosť, pretože nás pozvali do týchto krásnych priestorov Starej tržnice, tak cítim sa veľmi šťastný a veľmi poctený, že tuto môžeme uzavrieť našu tanečnú sezónu s multižánrovou tančiarňou. V lete chodíme po rôznych miestach, boli sme v Piešťanoch, na námestí Slobody v Bratislave, boli sme v Seredi. Chodia k nám rôzni ľudia tancovať, máme tu ľudí z Ukrajiny, z Maďarska, z Poľska, z rôznych miest a veľmi sa teším, že nám pomáhajú a že šíria lásku, dobro, v podstate, že robia to, čo ich baví, že s nami tancujú. Check 1, check 2, check 3, check it. The way that I attack the microphone and I project it, cause I've been recollecting visions of the golden sector, supreme net protector from the Tribeca, astral projector. I'm the resurrector with revelations I've been spraying from the city of Mecca. I remember the grimy of the 90s. Don't remind me how I spit it so. Let's go. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Check 2, check 3, check it. The way that I attack the microphone and I project it, cause I've been recollecting visions of the golden sector, supreme net protector from the Tribeca, astral projector. I'm the resurrector with revelations I've been spraying from the city of Mecca. I remember the grimy of the 90s. Don't remind me how I spit it so. Let's go. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Ak budete mať chuť, tak od nového roka sa budeme stretávať v Novej tržnici každý druhý týždeň.